uzamubona gake mu myenda ya gisivile kuko ahora yambaye imyenda ya gisirikare mu ntambuko yiwe ituje. Agenda yisekera apepera abaturage biwe dore ko banamukunze cyane, bamufata nk'umwami wabo cyangwa se umucunguzi wabo. Uyu nta wundi ni perezida wa Burkina Faso by'agateganyo Captain Ibrahim Traoré. Ubwo yari ari mu ruzinduko mu Burusiya, yari yaragiye mu birori bya Liberation Day Parade. Haburaga amasaha makeya kugira ngo bino birori bitangire. Abantu benshi bari bategerezanyije amatsiko no guhanga amaso ibintu byabaye muri bino birori bitari bisanzwe biba mu yindi myaka ishize. Kuko bino birori bya Liberation Day Parade ni ibirori by'ingaruka mwaka bihora biba buri mwaka. Haburaga amasaha make nubwo indege y'igisirikare cy'Uburusiya yavuye mu kirere iramanuka ku kibuga cy'indege cya Kremlin. Gusa nimvuga indege wumva indege idasanzwe, indege ifite ubwirinzi buhambaye n'ikoranabuhanga rihambaye ryo ku rwego rwo hejuru, kuko iyi ngiyi ni nayo mwenyewe Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya agendamo. Nibwo yageze ku kibuga cya Kremlin nabura amasaha make kugira ngo uyu muhango utangire kwizihiza bino birori. Umuryango urafunguka, hasohokamo wa mugabo ugenda gake gake yisekera, biragoye kumubona yakunje isura. Uwo nta wundi ni Captain Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré wasohotse yambaye ingofero itukura, uniform ya gisirikare cyatsi kibisi kivanzemo n'igitaka, imbunda kwita ko ari kwigendera gake gakeya mu burebure Imana yamuremanye. Nta modoka yari imutegereje uretse amakamera yonyine yari ari aho ngaho n'abari bari aho bamutegereje. Uyu Traoré utaraje nk'abandi bategetsi bose nk'uko bisanzwe bimenyerewe, utaraje mu ndege isanzwe cyangwa se indege y'igihugu cyiwe, ahubwo akaza mu ndege y'igihugu cy'Uburusiya, ndetse indege yihariye, indege perezida ubwiwe agendamo. Bivuga ngo ubu ngubu birasa nk'aho ari ubutumwa ahubwo yaba yaraje gutanga muri rusange nk'urubuga yaraje guhabwa. Ubu ngubu tuvugana perezida Captain Ibrahim Traoré wa Burkina Faso niwe mu perezida uri kurebwa cyane hano muri Afurika, niwe mu perezida uri kugaragaza impinduka cyane ko yanikuye mu maboko y'ubukoloni bw'Abafaransa. Kandi Ibrahim Traoré aje mu gihe NATO iyobowe n'Abanyamerika ifitanye umubano mubi ukomeza ugera ku yindi ntera n'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwakunze kugaragaza yuko budakunze imyifatire y'abayobozi ba NATO aribo Amerika ndetse n'abandi babarizwa muri uno muryango wo gushaka gufatira ibyemezo abayobozi bo kuri ino si no kuyobora isi muri rusange, noneho byagera kuri Afurika bikaba akarusho. Bayoboye Afurika ibyango byemera yuko banashyiraho amategeko abayobozi bagakurikira, abadakurikiye bagakorwa mu nzira. Kandi abayobozi ba NATO ari b'Amerika n'ibindi bihugu biri muri uno muryango bikomeza gushinjwa n'ibindi bihugu yuko byaba byihishe inyuma y'umutekano muke uri gukomeza kuboneka muri Afurika, haba muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. NATO ngishora intambara mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babone uko basahura abayobozi batabakurikiye cyangwa se batemeye ibyo bari kuvuga, ntago babyumva kimwe. Kuko ubu tuvugana Ibrahim Traoré ku myaka 2 yonyine amaze ku butegetsi hano muri Burkina Faso, amaze kurenga kudeta zirenga 18 zose zishaka kumuhirika ku butegetsi. Vladimir Putin ukomeje kugaragaza cyane ko ashyigikiye politike ndetse n'imiyoborere ya Ibrahim Traoré. Captain Ibrahim Traoré wakunze kugaragaza yuko Afurika ikwiriye kugira ubwigenge busesuye burenze ubu ngubu tubona. Ibrahim Traoré ntabwo ari perezida gusa, ahubwo ni isura nshya yo kwigira no kwizana kwa Afurika, aho ibihugu byose byo muri Afurika ashaka yuko bizajya bigira uburenganzira bwo kuvuga ngo oya ku myanzuro byose bashaka kwifatira bo ubwabo, akaba aribo bigenga, ndetse n'umutungo kamere w'igihugu cyabo akaba aribo bawugenzura, kuruta uko ibihugu by'i Burayi ari byo biza bikiharira ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro hano muri Afurika, amapetroli, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biboneka hano muri Afurika. Iyi ni isura nshya ibonetse mu gihe Vladimir Putin nawe ayishyigikiye cyane, twakitega ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyo Vladimir Putin watumiye Ibrahim Traoré hano muri bino birori mu gihe ari kuvugwa cyane, akanaza ndetse mu buryo bw'umwihariko mu ndege yamwoherereje igomba kumuzana irinzwe ku buryo bw'umwihariko, kuko abasesenguzi be bakomeza kubona yuko uru ruzinduko rwa Ibrahim Traoré atari uruzinduko rusanzwe nk'izindi nzinduko zose cyangwa se ubutumire busanzwe bwo kujya kuba muri bino birori bya Liberation Day Parade, ahubwo bavuga yuko ari undi mubano wihishe inyuma w'igihe kirekire ndetse ushobora kugirira umumaro Burkina Faso by'umwihariko ndetse na Afurika yose muri rusange, yo kwivana mu bukoloni barimo n'ibihugu byinshi bigiye birimo ku buryo bidashobora kwifatira imyanzuro. Kandi ibi ngibi ari nabyo Vladimir Putin akomeza gupfa na biriya bihugu by'u Burayi byo gushaka kwiharira isi. Vladimir Putin ukomeje kugaragaza kwishyira no kwizana no guharanira uburenganzira bw'abayobozi runaka no kwifatira imyanzuro kwabo.
bivuga ngo Vladimir Putin nta kuntu atari kubara gushyigikira Kapiteni Ibrahim Traoré nawe uri muri uwo mujyo wo kwigobotora ingoyi z'ubukoloni, akirukana abazungu mu gihugu cyiwe, akubaka inganda, agashaka uburyo biyubaka mu gihugu cyabo mo imbere, ndetse bakanifatira imyanzuro ibayobora, bakishyiriraho amategeko yabo kuruta uko abandi baza bitwaje ubufatanye bagashaka kuyobora igihugu cyabo, bakayobora umutungo kamere w'igihugu, ndetse akaba ari nabo banawubyaza umusaruro kuruta abo ubwabo abaturage. Kapiteni Ibrahim Traoré ku myaka ye 27 ufite iyi politiki imeze gutya, aje ameze nk'ikirwanisho gishya cy'Uburusiya. Vladimir Putin utajya imbizi na gato na biriya bihugu bindi by'Uburayi bibarizwa mu muryango wa NATO wo gushaka kuyobora ndetse no kwema ibindi bihugu ijambo, arasa nk'ubonye imbaraga noneho nshyashya zo guca intege NATO no kureka ibihugu bikagira ijambo ryo kwigenga no kwifatira imyanzuro ibiyobora. Kandi ku itariki 10 z'ukwa gatanu n'ubundi nyuma ya bino birori, Vladimir Putin yinjiranye mu biro by'umukuru w'igihugu by'Uburusiya bya Kremlin na Kapiteni Ibrahim Traoré mu muhezo wari wahejwemo ibinyamakuru bajya kuganira. Nyamara amakuru dukuramo imbere avuga yuko baganira n'ubundi mu bigendanye n'ibya gisirikare, mu buryo bw'imiyoborere ndetse n'umutekano muri rusange, cyane ko Ibrahim Traoré ari nayo ngingo nyamukuru yari yamujyanye. Nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza bitubwira yuko Kanama 2023 n'ubundi Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya yari ari mu gihugu cya Burkina Faso kugira ngo bajye kuganira ibyerekeranye n'ubundi n'ibya gisirikare. Ngo muri icyo gihe ibiganiro byabaye bya Burkina Faso ndetse na Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cy'Uburusiya mu byemeranyijwe ubufatanye mu byerekeranye n'ibya gisirikare, babasabye yuko igisirikare cy'Uburusiya cyaza gutoza cya Burkina Faso mu byerekeranye no gukoresha intwaro z'intambara, indege z'intambara n'ibindi bikoresho byifashishwa ku rugamba, ndetse n'abaofisiye ba Burkina Faso n'izindi nzego zigiye zitandukanye zikajya gukorera imyitozo cyangwa se gutyariza ubumenyi hano mu gihugu cy'Uburusiya. Ndetse nk'uko leta zikomeza bidutangariza, bavuga yuko mbere y'uko runo ruzinduko ruba rwa Ibrahim Traoré hano mu gihugu cy'Uburusiya, abayobozi bamwe b'igihugu cya Burkina Faso bari bageze mu Burusiya mbere yaho gatoya mu biganiro by'ukuntu Uburusiya bwaza gusimbura Ubufaransa hano mu gihugu cya Burkina Faso, cyane yuko Ubufaransa yibitseho umutungo kamere w'amazahabu ndetse n'ipamba rihingwa ku bwinshi hano mu gihugu cya Burkina Faso. Kandi uruzinduko rwa Ibrahim Traoré bwakomeje kugaragaza yuko Burkina Faso yahinduye umuvuno, yeretse inshuti yazo za mbere nk'Ubufaransa, muri makeya biriya bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibrahim Traoré kandi nanone yitwaye neza muri runo ruzinduko yuko yasuye inzu zose zo muri Kremlin, inzu cyangwa se presidence y'igihugu cy'Uburusiya, bigaragaza yuko umubano wiwe ndetse n'Uburusiya ari umubano ukomeye cyane, aho yari ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nka Xi Jinping n'abandi bakomeye bari bitabiriye bino birori. Yakomeje kugaragara iwe yambariye umwambaro wa gisirikare ahagaze inyuma, ndetse yakomeje no kugaragara mu mashusho cyane ahagaze inyuma ya Vladimir Putin, n'andi mashusho yagiye asohoka hanze n'amafoto yakundaga kugaragara ari iruhande cyane rwa Vladimir Putin. Ibi bikomeza kugaragaza yuko hari ubundi butumwa bushatse gutangwa kuruta urundi ruzinduko rusanzwe. Uyu nguyu Ibrahim Traoré ntabwo ari ishusho y'umuperezida gusa, ahubwo ni ishusho yo kwishyira no kwizana ku gihugu cyiwe ndetse na Afurika muri rusange, nk'uko abyivugira yuko akorera munsi y'ibirenge bya Omar Gaddafi, Lumumba Patrice ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Munyemerere amakuru ya Ibrahim Traoré tube tuyacumbikiye hano. Ibiganiro byacu nakagaruka. Njye mwari kumwe, nitwa Mazimaka Birori Prince. Uyu muyoboro wacu ni Mazimaka Official. Nimba uri mushyashya kuri uno muyoboro, nagusaba gusiga ukoze subscribe kuko ni inkunga ikomeye cyane kuri twebwe, ndetse no gutera comment mu biganiro dukora. Tuzaterwa ishema n'inama zanyu muzadutera binyuriye muri comment. Ibihe byiza, impagarike n'ubugingo n'amafaranga adasigaye nibyo tubifuriza. Muri abantu b'umumaro cyane. Ngaha ni ijambo agezaga abasirikare biwe cyangwa se ingabo ziwe za Burkina Faso mbere y'uko ajya mu gihugu cy'Uburusiya. Il y a beaucoup de défis. Vous avez relevé une équipe ici qui a connu beaucoup de défis. Ce n'est pas facile. Autant que vous pensez à un moment donné que vous avez de l'ascendant sur l'ennemi, qu'il y a un semblant d'accalmie, autant il faut être très concentré. Parce que dès que vous baissez la garde, c'est le moment propice pour lui de profiter. Est-ce qu'on se comprend? Et ce message, il faut le passer à tous vos camarades qui sont en détachement actuellement. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. C'est une fierté que de pouvoir servir votre patrie dans ces circonstances-là. Soyez-en fiers. Et il faut donner du sien. On ne se fatigue jamais. Ou bien? Et vous devez être toujours en veille, peu importe le temps que ça prendra.
une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. Ok? C'est très important. Donc, beaucoup de courage et encore félicitations pour tout ce qui est fait. Nous resterons à l'écoute. Tout ce qui peut être fait pour améliorer vos conditions, nous allons continuer à le faire. Parce que tout ce que vous portez ici, c'est grâce à la population qu'on arrive à réaliser tout ça. Et toujours, on leur demande plus de sacrifices pour pouvoir mieux vous équiper. Parce qu'on n'est jamais suffisamment équipé. Beaucoup de courage et félicitations encore. Bonne chance à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve dans toutes vos missions. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. La patrie ou la mort. Merci.